Ai ona ia mautinoa le mafutanga le. Ona o le sa no tolo to ia ia le atua. Le nganga pa io o le atua. Mafuanga na misia ia le kalesia ia Paulo. E a essa foi Paulo e misia le kalesia. So mai le so le kalesia te mine. No todo o tau sa le fia foi mai. Waktu ai foi na bisita ko foi fia. Waktu ai foi na bisita ko foi fia. Na fa mai rola i lo mata na te atos foi fia, mas foi tua foi ia fa tai wa misia. Ai ole ata le mo o tonu mafutanga Paulo ma. Ma le kalesia. Lama na mafuta i le tala le leia. Ale tua. Ele ise mai panoa foi le a mea sa tala no ai fe au mangiso le kalesia mala to fa pe. A mea ia suau ma na to na to ale ana. Ele ise a panoa fa pe na sa mama. A mea na tala no ai le fe au ma suau ma na to fa pe. O tala no na to ale ana. O se mafutanga sa pausia i runga o tala lile. E o foi ana mamai, e fai na taha i ana. O na wha mamai. Ai ui foi ai na ese no fua. A o loto laia. La fisotai. O lea lai watu Filipi man wha nonoa. A lau o tau watu i oe meo i e toina. Ai saune tani e toina. A watu te poli. Ma leo te siki. Leo te manei. O leo te atoa. Lei ma se meo a whai. E leo mo tusia fo le anu le tala lei tan ona. Ono i eiti tonu i. Pau le mea mana ia man atoa. Lea fo o te wha anu atu. Na fo e seki mai o kou. Na seki mai o tou. Talo matu tau numai. E leo nisi a se fitara. I le atua. Ia wane tu la forina kalesia talo no wan misema. Talo no wan misema i te le misia. E le misia na talo i lumo le tua tau na kalesia mai la to no ia te mine lai. Lai fam no ina. Pa me fam tala na ile. Il va na ne Foi perfeito. Fa pego na tau o manatu i le nei mea. I le nei mea ia te o tau ma. A wā ua tu i nā ai o tau i lo loto i lo neia. No tanga. Nā le mea na tukui. Nā se wa inga le tatu te wawa i. Mai tau mai whakatalanga apostolo. I le nei mea i a tau uma. Ua outu i nā ai outou i loku loto, i loku nei noa tanga. Nā mana tu apostolo. Ia? Fia o na ua watu le Feawina watu male tamana sia. Mana ia? Olo sama le mu male le kale sia ma. Mana ia? Ma sia o le foi le o na le tua. Mana ia? E sia o na le tua le fa tu se kale sia. Mana ia? Pa wan le na sa fa mai a o le wa fa ko le. Mana ia? Wa fa ko le kui. Mana ia? Ma mo le na le fa mai Paulo. E ui la na Paulo a mata le kale sia Filipi. A fa mai a o le tua na a mata mea. Mana ia? Ai le nga le tua. Mana ia? Le tu la i mai le ko le nga le. Mana ia? Ma po ano no anga ma no tanga ko lo i fa pui. A mo tu ai o wa no fie pe ya lai fa fo ia. O le u le na sau wa fie lo na lo. Mana ia? O lo na no tanga na ya Yesu Kristo. O lo i sanga le o ia to. Mana ia? Tua e tu e no vai tua. I no e sa no me i fe a o fa tu no tua. So e mo sa wa lo vai tua il vale. Mana e se vai no o tato mo vai mai tawa i foi pulete.
Sanok. Ia? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Sanok. Le o le whamanatu mai fo ea te tātou. E Ia. una ei paulo tono whai pui pui. A o lona loto. O loo iai le e ka le sia lea. A le o mau mai tala. O loo tutusa la mai lātou. Ina ia maua pēr whaamau. Ia? Ma le usta i pēr whaitala le e le tua. Mai tau matatano la apostolo. Foi kule fitu. A wā ua tuuina ai o tau I loku nei I loa. Loto. I loku nei noa tanga. Lan me le fai, wā upu e fai la apostoli. O laia. O lana. O lana tatano. A o lana tatano le fai I le tua. O lea na te te uina le kalesia I Filipi I tutonu o lona. O lona loto. Mauma. E leo iai ma se vai panoa o tangata e kalesia o bisi le loto. O Paulo. O tani anga e te talo ai Paulo, nā te mana tua uma tangata te ito tasi lea. O le kalesia. Nā te atua I luma o le atua I teimi whakitoa ua ia ato whaina. Ma tau atu. Ma tau atu. Mana tua le aingo asuau manatu. Mana tua le aingo tangaloa. Mana tua ani le aingo samule afu. Mana tua ani le aingo tapohi. Le ai mase silava o le kalesi o bisi le lau le lisia. Al apostol. O le ata fo I le tato te vai I le ngā ngā Iesu le. Le fai I le tengi nei. O la e tua I luma o le nofoali o le tua le tutamutau e pere whamutananga tu saloma mutau pe vana. Poi pa tonu suma wha. Wa fio atu foto I o lo tu le tutamutau o le tua. Al whamutananga tu se e pere mutau pe iwa. Wa ulu atu foto ia whaatasi lava I le maltoto se popo. A o lona lava toto. O le ala na me lo fai, o lo ia faia le faiva o le fautua mo oe, fautua moa. O le tūma o Iesu I luma o le nofoali o le tua. O se lo ia mo oe, lo ia moa. E le aima se ingoa o sesi o tātou tono manmane o misi I silafia e Iesu. Awa foi a se você fai mai lá o Iesu. Luto mai. E ela faz do ia moça. O ova male duas fruta usanga tamo na ava no mo kalesia. O lá vai ele salmo. Tu ia ensinar. Tu ia ensinar a nós. Ele toto ale le fai mai fam talanga na unu atu mai. Sito ia ina tapo ina ina na whanau I le e taimi sasi e fo. Ia e arofa ia tapo asi fale tua foi asi livia ia arofa ia. Tu ia sia vanoa. Le mea nao le whaia Iesu. E le o ngaro o le tua o Iesu I luma no whali o le tua. O lai ta talo moe. Mo tātou. Mai leo misi la se suafa o sesi o le kalisi e ruki. I luma o le no whali o le tua. I taro sanga Iesu o le whai. Ai pini I luma o le toto. Sama? Ya? Mana ya?
loto atua, mai tu tonu lava lolo. Manai. Tano ai mo sesi. Manai. O sesi o mai. O sesi o roka mana o mia se so ai. Manai. O ina le o mai e se a o mata o ya ba ya ko. Manai. Aka to ba ai ini me o fa le to. Ta tu i lo lo. Manai. O e lava mana tu. Manai. Ele a mesa so ani ate o na. Manai. A mai le so ani mai. Manai. Tahu. Pero pese foi e talo o mo talo mo fa pinta ni to ina no pitola ba ngale tangalo I pray for you and you pray for me. So no no. Mana ya? Almana ya yo na matala man ya so ko to de go to ka o to ko fe ko ni Mana ya? la ama ye fa ke ma ya ta ma to te na du e fa ta si ma o ma le ku fa ta si ma le tu Mana ya? o to o le fa to alma le tu Mana ya? o to fo o le fa le ro fa le tu Mana ya? e le vai ma o ro ko ni Mana ya? o le ma fa ma o lu ai na ko lo ta Mana ya? ta ta na O le whama pua ele a apostolo e maua i e tangata le anganga fia ma le whaanga e tia ma pa tū maua i. E tū maua i e whailea. Whailea mea mānei a mō le tua. So roa, pas, Manea? Manea? Lata mai ona tu I moa I lona fata o le ata lea o le atua o le ata wili nao Yesu o fai e teimini ai leo se ata faula o le ata na waia o le mana tu se le ai na mata mai tu se soto ma o ki tātou te ilo ai mai tu mai tau mai o le atuanga le sona o le uniting heaven and earth Manea? o le tūwhata sina e Yesu o le langi mana laro langi o le ata tonu lawa nao Yesu o whae temine e tātou te tā aro e laro i a le ngā lue Yesu e langi e so e ta I tātou I lona tama I e pēo nei sa wala sumele a se se roa ia sarpo ia whapena fule ina whanai Yesu o so ta inga o le langi mana laro langi mana temine whaftai Tau? Pero po pese ho masa ni o pese Susana e te mi le fai Yesu le whautanga e when he was on the cross I was on his mind. Mafuana na mafuayo na le ngalo tātou I le atua. Rai le mānei o mea e whai le atua, e atua atua. Minoi whātasi le tamama ma Yesu runga iu. Ai minoi fu ai tono solo si ananga pa ia e tau whai se mele le mo tātou. E ngā lua Yesu runga iu. A le foi ngā lua le ananga o le atua I lano nei, te mi lava e tasi. Se tau whale nei si a tātou mea. Se tau whasik seki kāko. Awa e le ai a pean whai atu tai mason. O le atua ai e seki anga i e kainu. A o le mea le mga o i le atua. Se tau whasik seki a tātou. Ia ngā lua mai lanunga, te tau I atu manalo nei. Seki mea. Ia le ala ia masisi a mea toia. Toi pole. Nā le pasi ane ai, o whai maitanga o le kālesia le aloki, le lese ka mai e kālesia. Ai sea, e sa wawari maitanga tai mana naia. E pepese maitanga tai mana naia. E pula mai fo e mana naia. Ai a ola ina vai maitanga ta fo e lea ai tawa I maatu numa I le pitole. Ia ngā o fo e o tangata, se o le kālesia la aloki. Oka e se le manai. A pepese mai nei e toi apa o mai man. Ai a sa wawali ma fusiu atu nei e toi a whelelei mai mau.
A o le tena matu pasia ia tu a fai o tu fusu ia o le omu. E matu a o le tatu te mawai I le ngā nuenga le apostolo e mauti noa le mawhana na mawhtanga ma e kalesia. Wawaila I mene e sa te talo I le apostolo o ma o le apostolo. Foi paiva. Ia, te loa e a whapea ne umita to le sona o na tā mai lea foi leo tātou lono whaman mole la. A whapea lava e whapopo nisi minute ia pe whono pan mene ke le sa whaina. O la te talo foi le nei ia whatu te le ina pea lava lo tō alofa ma le ino le lei a toa ma le whautauta. Tōnu mea. Pea un tātou mai tauina I. Mua ia fausia ma ia fusia tangata uma ile rofa. Pero mamasani tu so kornito. Pe fai mai lava e ke nganga I nganga I fia. Mai au mai ama I fia mai fia. E avi fa ngoko kansan ai ale ai se alofa. Ia. Le se manai. Ai o se mafutanga e fusia I le alofa. Tu sape e tolai ki le kalesia. Ai a fusia I le alofa. Mana ia ia. Ai ato telefone le kalesia e fusia pe I le alofa. Matua o vale. O vale mana ia. Le ngata I le e iloa le lei e tangata le baha whea I ma le tasi tangata. Iloa le lei. O ubua. E na ngana ai. E watu le upua, e seki whaalomo le istangata. E tei se o e kalesia o te iloa, e ono ai ia upu nistei. Ai au te iloa ana whapele o se au le wana mausi si a tia. Ai e tei me whaia upu whapele nā, fo e pe o te iloa, o toi whanoi nā e le make sense e le tauna, ona whaia. A upu ia le au mai le apostolo. Tolu ia whaamaoni tangata o le kalesia. Tasi lea ngā paa I tonu le kalesia o sui ngata. O le whaamaoni. O sui ngata lea vae mole. Pei o atu ron whai tau fo le whaamaoni pe o le leo tele. Ai leo tele mai ai whautauta. Leo tele mai ai le arofa. Ia, o mai lor whamaoni pe o taulea. Taulea le mona. Ono wa sui ngatare me ta o le whamaoni tutonu la. O le loto. O le ngana e masania. O sui ngofia tangata asfitu. O sui ngata tangata kerisiani. Sui ngofia tangata lotu asfitu. Te lotua asfitu. Alea. Sua ngofia na tangata asfitu, a sua na tangata mau yo ia asfitu. Sanoa. Ia? Mana? Mana? Ama ia sanea. E ka fia ba ai ia te ni uma la. Mana? Ama ka Sirin fate es. Mana? Le la ole alofa la, ole alofa le tu, ma tura ma le tu. Mana? Le ole fa so ma ia tato. Ta ona tato bola. Mana? Bola. I fu ole anga. Mana? Le anga la le de ta. Mana? Ile ngata ia whaia le belelei. Ai whape nā foi o nei aila ni o tonu o Kerisu. O tātou o tangata e tau a mi o tonu ina, ele eiso tātou le lei. Ele eiso tātou a mi o tonu. Aso sana. Tātou o tangata e to ilalo masei. O te rei mai tau atu nā mea o foi a te au ia. Lango tātou o tangata e whanau mai nā tua. Angasala. Sinful nature. Mai le mawhai o tātou a vesian mea nā mo tātou. Paua le mea whai tātou, whai le mea sili a apa i whea, i le tua. Sili fia le tua pe upo e pesi. Sili fia le tua o tātou roi mata. E sili fia le tua o tātou ti ngā.
Ao tātou whai o se merele. E au mai a aile ni o tonua. O ke miso. E wha ofu i nai i tātou. O nā mero i tātou o tangata o tau a mi o tonu. Tonuina. A tātou te ono a manātua nā temi nei. I o tātou o sa iai. E leise si e mawhai o nā reisea. E leise si. Pau ale taimi a ese a tuan nā tua le mutatou, taimi a fio mai ia. Iesu. Pau ana. Pea whapera ngā ngara e se ki unga. E se a fio mai Iesu a ngawa ea. O whape ngei a mua lima e. Kaukaro a kufoi lene. A fio mai e sau loa. A ole mea la le whai ole oki i fo waru. E kupe whai ngoro lau wawa. Ia ae koe fio mai Iesu e le ave. Yo nga ngila me afa. A ole nā tua nā whato a fo e se atu mutato. I le aso e fio me ia. Iesu. Le whai mai e whamtalanga le apostolo no moko nitum tāka suma lima. Koe upe lima suma tolu e koe upe lima suma fitu. Le aso e fio me ia Iesu e wha ofu i nai tinoa. O ti i tino ola pea. Ia. Peina. Ya, di lala fa uma tato le sona ile. Sao ai mi sanga tamiti fo ile. Aola fa uma ta. Ya ai. O aunga a to lava man to kalame la apostol. O lona mimita. O fe lava ni me o lo ana i ya o afu fa fita o tupu ya te. A o lai nā te mauti noa lele. O loo tu mau, tapunata, o le kalesia i le tua. Le fwoi wha maa vai atu masu na Samuel. Le fwoi wha atali tō fwoi whea. Ai, i o tō wha atali man mauti noa. O le seki ia. Le seki o tō. O ato te wha atali se i sau fwoi whea ula toi wha. Toi wha seki o kōku. Le ai. Mea nata o te peru. Ai, o tangata lava ia e moni rumo le atua. E a ese atu le svei whiau, seki ana ia. E suma ia le svei whiau, seki ana ia. Ia, talo e whamanuia le atua e tātu le sona, mai se foi whafonga ma tātu wharo e whamanuia le atua. My
te tūlaki o tai o tō runga me whanau lava. Ona o nisi o fuafuanga, ia mapaenga mtanga venga Personal Ministries, ia e whia lomo ko ia li i ai, ia le mai